naumia, 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 naumia. Nikikumbuka mateso ya Yesu msalabani huwa naumia. Wala hapakuwa na shida nyingine Yesu asiteswe. Vipigo vikali alipigwa Yesu ili mimi nawe tupate kupona. Damu na maji ubavuni mwake vilimtoka ili mimi nawe tupate kupona, tukombolewe kutoka dhambini. Damu na maji vilimtoka ubavuni mwake. Wanadamu wote hapa duniani wakombolewe. Upendo wake Yesu kwa wanadamu hauna kikomo. 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 Anatupenda, 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 anatupenda. Swali nauliza, nani awezaye kutoa mwili wake uharibiwe kwa ajili ya mwingine? Swali nauliza, nani awezaye kutoa mwili wake? Hata kwenye Biblia tunamuona Petro anamkana Yesu. Hata kwenye Biblia tunaona na Yuda kamsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Kamsaliti Yesu, kamsaliti. Hapa duniani hakuna awezaye kutoa mwili wake uharibiwe. Hapa duniani hakuna awezaye kutoa mwili wake uharibiwe. Ni Yesu, ni Yesu awezaye kutoa mwili wake. Ni Yesu awezaye kutoa mwili wake. Yesu pokea sifa na utukufu. Yesu pokea sifa na utukufu. Yesu pokea sifa na utukufu.